nasanze nta sengesho na rimwe ritakara hasi. And I found that there is no prayer that falls down. Uko twigira imbere mu kumenya Kristo no kumenya ijambo rye, tugenda duhindura uburyo bwo gusenga. Every time we draw near to God and in His presence, we change ariko no gusenga kose umuntu ataramenya n'ijambo ry'Imana, ariko afite umutima ushaka Yesu, nta sengesho na rimwe ritakara hasi. And for everyone who don't even know the word of God and praise, there is no prayer that falls down. Ankunda nkuko yakunze Yesu utarigeze akora icyaha. He loved me the same measure he loved Jesus who never sinned. Njyewe namugomeye kenshi. I've went against him so many times. Kandi niyo aguhamagaye ntubura kugenda usitara. And when he calls you, there are times you fail in the way. Ariko data nkunda nkuko akunda Yesu. But the Father loves me the same way he loves Jesus. Nakugira inama rero yo kwegerana n'Imana kuko ntuzi icyo iguhamagara kuzaba cy'ejo hazaza. I advise you to draw near to God because you don't know what he's calling you to do in the future. Koresha ibihe byawe byo gusenga, ukoresha ibihe byawe wiga ijambo ry'Imana, koresha ibihe byawe wegera Imana. And your days in the word and your days with God. Kuko hari igihe guhamagarika gushyira ahagaragara ukagenda urimo ubusa. Ndi umuntu wakoze kuri Bibiliya bitinze cyane. I'm a person who touched the Bible late. Kuko nge sinari n'umunyedini bibuza ngo mbe nanaririmo. Iryo nari mfite ryari ry'izina rirarengana sinaribagamo pe. Narijyagamo kuri Noheli gusa na Pasika nayo narinzi. Iyo ngirirwa ubuntu bikamfata nkiri mutoya. If I could have a privilege to have it when I was still young, hari amakosa menshi byari kundinda. It would have protected me from many mistakes that I've made. Ariko Imana y'imbabazi. But God who is so merciful. Imana igirira imbabazi aba mu gitondo n'abasa 11. The God who shows mercy, the one who came in the morning and the one who came in the evening. Uciye mu mugoroba saa 11 nanjye ngirira imbabazi. And at 5 in the Hallelujah. mercy. Hallelujah. Ingirira imbabazi mpagakiza ndi umugore maze kubyara Mana yanjye iragahora n'icyubahiro. And he showed me mercy when I was a married woman, when I had kids. Uciye dutangira urugendo rwo gukundana. And in the morning we started the journey of loving each other. Turakundana nge n'Imana. And I and God went in love together. Uciye ngirira ubundi buntu irampamagara. And in the other morning he gave me grace to serve. Ndi umuntu wakoze kuri Bibiliya bitinze cyane. I'm a person who touched the Bible late. Kuko nge sinari n'umunyedini bibuza ngo mbe nanaririmo. Iryo nari mfite ryari ry'izina rirarengana sinaribagamo pe. Narijyagamo kuri Noheli gusa na Pasika nayo narinzi. I could go in the Bible on Christmas and on Passover. Naye nararisezeraniye ariko by'umuhango nta kintu na kimwe nzi. I got married through it, but as an event I never knew anything about it. Ndi umuntu rero wakoze kuri Bibiliya bitinze. So I'm a person who touched the Bible late. Kuko nayiguza ari uko nakijijwe. Because I loved it when I got saved. Ndi umugore ufite abana 2 ntwite wa gatatu. When I was a married woman with 2 children and I was n'ubwa mbere nari nkoze kuri Bibiliya. And it was my first time to touch the Bible. Ariko Imana y'imbabazi. But God who's merciful. Itareba ibyo byose. Who never cares about all that. Itareba nkuko abantu bareba. Who never sees as people see. Ihamagara n'abaswa. Who call the wicked. Ihamagara abadakwiriye. Who calls the unworthy. Ihamagara abadashyitse. Who called those who are not worthy. Irampamagara. He called me. Impindura umwigisha w'ijambo natinze gufataho. He made me a teacher of the Bible. Iminyota yaryo. And he gave me the thirst of it. Hallelujah. Hallelujah. Nani uyu munsi ndacyafite inyota. Until today I still have that thirst. Maze kugenda amenyamo amagambo ya Bibiliya nubwo natinze kuyamenya. For now I've come to know some words of it. Hari Imana iguhamagara ariko ugatinda kwitegura. And there are times God calls you and you delay in preparation. Nubwo yampamagaye haciyemo imyaka ariko natinze kwitegura. Though he called me so many years ago, I delayed in preparing myself. Nakugira inama rero yo kwegerana n'Imana kuko ntuzi icyo iguhamagara kuzaba cy'ejo hazaza. I advise you to draw near to God because you don't know what he's calling you to do in the future. Koresha ibihe byawe byo gusenga, ukoresha ibihe byawe wiga ijambo ry'Imana, koresha ibihe byawe wegera Imana. And your days in the word and your days with God. Kuko hari igihe guhamagarika gushyira ahagaragara ukagenda urimo ubusa. Because there are days he calls you and puts you on where people can see but you're empty. Ikagushyira ahagaragara. He puts you on a spot where people can see you. Yampamagariye kwigisha ijambo ry'Imana kenshi henshi cyane. He called me at many places to preach his word. Kandi ritanyuzuye nkuko bikwiriye. But I didn't have it enough. Ndakwinginga rero ngo wegere Imana. So I plead with you to draw near to him. Hallelujah. Hallelujah. Nuwo nguwo ndiwe reka twinjire mu ijambo ry'Imana. That's who I am. Let us move
into Yesu scriptures. turi inshuti bikomeye, I'm a friend with Jesus. turakundana We love each other pe. truly. Urukundo rwe ni ruzima, His love is real. urukundo rwe ruravura. His love heals. Namenye ko data nkunda nk'uko akunda Yesu utarigeze akora icyaha. And I get to know that God loves Jesus loves me the same way he loved Jesus who never sinned. Ankunda nk'uko yakunze Yesu utarigeze akora icyaha. He loved me the same measure he loved Jesus who never sinned. Njyewe namugomeye kenshi, I've went against him so many times. kandi niyo aguhamagaye ntubura kugenda usitara. And when he calls you, there are times you fail in the way. Ariko data nkunda nk'uko akunda Yesu. But the Father loves me the same way he loves Jesus. Adukunda nk'uko akunda Yesu utarigeze acumura, wumviye se kugera mu rupfu. He loves us the same way he loved Jesus who obeyed his Father till death. Ngo ntacyo yavuze ntacyo yakoze atabonanye se. He have never spoken anything or done anything that he haven't seen from his Father doing. Ariko natwe adukunda atyo. But he loves us the same way. Urwo rukundo amaze kurusogonya. So when I get to eat or to share that same love, Nagize umugisha ndarusogongera, ndarwumva, ndarumenye. I had a privilege to get to know that love. Rwankijije imvune z'ubuzima zose. And it had healed me from all the life challenges, runkiza inguma zose z'umwanzi. all the wounds the enemy caused me to have. Gukorera Imana ntibivana ko Satani dukomeza kudutera amacumu, tugenda dutera amacumu. Serving God doesn't mean that the enemy is not going to fight against us. Ariko urukundo rw'Imana rwarankingiye. His love has covered Hallelujah. me. Hallelujah. Urugendo rwanjye na Yesu ruraryoshye. So the journey of I and Jesus is so. Ambajije ati urahitamo kunkorera nakongera nkabwira nti yego mwami kandi cyane. If you want Hallelujah. to ask me, do you still want to serve me? I would say yes and yes truly. Ndamubwira ntaho ushaka kuntuma hose najyayo. And then still today I say wherever you want me to go, I want to go there. Urwo rukundo ruragenda rukakumara ubwoba bw'ubuzima. So that love takes away all the fear of life in me. Rwampaye kubaho nk'akabebe kandi ndi umugore mukuru. It gave me to live as a baby when I'm Ariko rumpa kuba nk'akabebe mu biganza bye. but it turned me to be like a baby in his hand. Ndakwifuriza kuruhishurirwa. I wish you could. Hallelujah. Hallelujah. Imana ishimwe ko yashyize ku mitima y'abashumba kuba muri iyi minsi 40 y'amasengesho. Praise God who put this word, these prayers in the heart of our pastors. Mu muntu buntu ntihabamo gusenga bakundwa. In a human being, there is nothing like prayer. Mu muntu buntu ntihabamo gusenga. There is nothing like prayer in a human being. Amasengesho yose ni ubutumire bwa Mwuka Wera. Arari kabe. Every prayers are the invitation of the Holy Spirit. Kurya uvuga uti sinzi aho biva, sinzi icyo ndi bukurikizeho, ndumva atarenga plafond, ndumva bitamera gute, burya ni ubutumire bw'Umwuka Wera. However you may feel like it's not going anywhere, it's an invitation of the Holy Spirit. Kandi nasanze nta sengesho na rimwe ritakara hasi. And I found that there is no prayer that falls down. Uko twigira imbere mu kumenya Kristo no kumenya ijambo rye, tugenda duhindura uburyo bwo gusenga. Every time we draw near to God and in his presence we change Ariko ways no of gusenga praying. kose umuntu ataramenya n'ijambo ry'Imana, ariko afite umutima ushaka Yesu, nta sengesho na rimwe ritakara hasi. And for everyone who don't even know the word of God and praise, there is no prayer that falls down. Satani yanga ko dusenga kuko azi ko bisenya ubwami bwe, And the enemy doesn't want us to pray because he knows that it destroys his kingdom. kuko azi ko bidutera guhishurirwa Kristo, And he knows that it makes us get revealed to who Jesus Christ is. kuko azi ko bituma ijambo ry'Imana ridakomeza kuba inyuguti rihinduka ubuzima iyo umuntu Because he knows asenga. that it turns the word of God to be life, not just vowels. Imana ishimwe ko Umwuka Wera yabatumiriye gusenga iminsi 40 namwe mukitaba. And praise God and the Holy Spirit who gave you the invitation to join the prayers and then you Imana ishimwe ko will yabishyize mu mitima y'abashumba ntibavuge ngo birakomeye biraremereye. Imana ishimwe ko babyemeye. And praise God who put it on the hearts of our pastors and then they obeyed it. Hallelujah. Hallelujah. Imana ishimwe ko nawe witabye ugasenga. And praise God for you who received the call and then you prayed. Hanyuma niba uje kuvumba nawe nkanje ku munsi wa nyuma, And if you are here, someone who wants to just eat from the last day of it as Uwiteka utanga kubw'ubuntu natwe turatwaraho. the Heavenly Father who gives for grace, we're going to receive as well. Hallelujah. Hallelujah. Imana ishimwe cyane. Praise Jesus. Abashumba barakoze rero kumpa umwanya wo gusangirira ijambo ry'Imana hamwe namwe. Thank you, pastors, for giving me this time to share the word of Zaburi God with you. 107:13 kugeza kuri 15. Psalm 117. Zaburi 107:13 kugeza kuri 15. Psalm 107. 13 na 15. Ngo maze batakira Uwiteka bari mu makuba, abakiza imibabaro yabo.
abakura mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu, aca iminyururu yabo. Abo bashimira Uwiteka kugira neza kwe n'imirimo itangaza yakoreye abantu. Then they cried to the Lord in their trouble, and he delivered them from their distress. He brought them out of darkness and the shadow of death, and burst their bonds apart. Let them thank the Lord for his steadfast love, for his wondrous work to the children of man. Gusenga gucagagura iminyururu. Prayer that breaks bondages. Gusenga gusenya ingoyi z'umwanzi. Prayers that destroys all the enemy's Ngo plans. maze batakira Uwiteka bari mu makuba. Then they cried to the Lord in their trouble, Abakiza imibabaro yabo. and he delivered them from their distress. Abakura mu mwijima no mu gicucu cy'urupfu. He brought them out of darkness and the shadow of Aca death, iminyururu yabo. and burst their bonds apart. Abo bashimira Uwiteka kugira neza kwe Let them thank the Lord for his steadfast love, n'imirimo itangaza yakoreye abantu. for his wondrous works to the children of man. Ubushake bwa data budashidikanywaho. The will of our Father that is Nuko abamutakira bose that is with is that Nuko for all those who abamwambaza cry to him, bose those who cry out to him, batabarwa. they are saved. Unyemere kicare mu mutima wawe mu byo urimo gucamo uko Let biremereye it uko ariko be in kose. your heart in whatever that you're going through. Ubushake bwa data budashidikanywaho. The will of the Father that is undoubtable is Nuko abamutakira bose that whoever cried to the nuko Lord, abamwambaza bose whoever cried to him, batabarwa. they are delivered. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Byatinda byakererwa twabiyoberwa se twayoberwa intambara y'umwuka se, ariko ubushake bw'Imana budashidikanywaho nuko abamwambaza bose batabarwa. It may take time, but the undoubtable will of our Father is that whoever cries to him is delivered. Ni iki kindi umwana w'Imana akwiriye kumenya? What should the Son of Man know? Nuko umwana w'Imana akwiriye kutayoberwa ko akiri hano mu isi ari ku rugamba. They should not be unaware that when they are still on earth, they are on the battle. Uri ku rugamba waba uri mu gihe cy'amahoro cyangwa igihe cy'amakuba. You are on the battle whether you are in peaceful times or in worst times. Tugituye hano ku isi As still here on earth, turarwanywa, we are fought against, twaba turimo kubyumva whether we feel it cyangwa tutarimo kubyumva. or we do not feel it. Kuko ntago abantu bahora mu bihe bigoye. Because people are not always in bad days. Hari igihe Imana iduha iminsi There myiza. are times that God gives you good Ariko days. ndashaka kukubwira ngo ukiri hano mu isi, But I want you to be aware that you umwanzi wawe Satani arakurwanya ubyumva cyangwa utarimo your kubyumva. enemy Satan fights you whether you feel it or not. Haleluya, Hallelujah. haleluya. Hallelujah. Hari igihe dusa nk'ababiyobewe There are times we're not aware of it, ndetse tugapfapfana, and we become wicked to that knowledge. tugapfapfana. We're wicked. Oya pe. Ibintu byo gupfapfana tukaba foolish, ibintu nk'ibyo goronzora. Tukagira foolishness. And then we get to be foolish. Tugapfapfana, And then we're foolish. tukavuga nk'amagambo avuga ngo ariko si ngo Satani azarekera kututera ryari. And then we say, when is the devil going to be tired of fighting Ariko us? so yatubabariye. Can he have mercy on us? Nta mbabazi agira. He is Mu merciless. murimo afite ashinzwe atarabohwa nuko kurwanya no kukubuza epfo na ruguru. Among his duties as him still being alive is to fight against you. Kubiyoberwa rero So not being aware of that, bituma tutamenya uko turwana. it deceives us, and we're not aware of how to fight. Bigatuma Imana iri mu ruhande rwacu tugira ngo niyiturwanya. And then we feel like the Lord who's on our side is the one fighting against us. Yesu yaravuze ngo ubwo ari mu ruhande And rwacu. Jesus has said, him being on, if he's on our side, Umwanzi wacu ninde? Umubisha wacu ninde? who is our enemy? Yesu ari mu ruhande rwawe. Jesus is on your side. Ntabwo Yesu akurwanya. Jesus never fights against you. Yaravuze ngo se yarega intore ze kandi ari uzirengera. He has said, how can he be the one to judge his people when he's the one who Niba justifies them? iyo tugiye mu rubanza iyo dushatse bavoka baba ari bize amategeko abaloya ntabwo ashobora
kurwanya umukiriya we, ntagashobora kurwanya uwo yaje kuburanira. The persecutors can't go against those when they are justifying. Yesu yavuye mu ijuru asanga no kugushaka. So Jesus came from heaven to find you. Ariko kuyoberwa intambara y'umwuka bituma tugira ngo arimo araturwanya. Us not having knowledge on the spiritual warfare, we feel like he's the one going against us. Yesu ari mu ruhande rwawe. Jesus is on your side. Batuyoboye mu kanya ngo mu ijuru imbere y'intebe y'Imana dufite umuvugizi. They've led us in a few moments ago that in heaven we have someone who speaks on our behalf. Ariko uko kuri ntago kwashoye imizi mu mitima y'abizera. But that truth don't have stems don't have roots in the hearts of believers. Bigatuma tuyoberwa uko turwaniye intambara y'umwuka. And then we lack the knowledge to fighting the spiritual warfare. Hallelujah. Hallelujah. Tugatinda gutsinda, tukaneshwa, tukababara, tugahora dutsikamiwe. And then we're always carrying the burdens. Hallelujah. Hallelujah. Abanzi batubuza kugera mu migambi myiza Imana idufitiye. So the enemies that delays us from going in the plans that God has for us. Twese turabazi, turabaririmba mu ndirimbo, turabavuga. We all know them, we sing them in songs and we speak about them. Turavuga ngo ni umubiri n'isi na Satani. We speak is the body, the devil, the earth and the devil. Ariko ababanzi, but these enemies, ntago badufiteho imbaraga ku kigero kingana. They don't have power over us equally. Uwo dutekereza ko adafite imbaraga nyinshi zo kurwanya umugambi w'Imana muri twe, the one we think doesn't have power to fight the plan of God in us, niwe ufite imbaraga zo kurwanya umugambi w'Imana muri wowe kuko we akorera imbere muri wowe. Is the one who have power to fight against that plan because he works inside of you. Buri mwanzi wo hanze afite imbaraga nkeya. The enemy from the outside has less power. Ariko umwanzi wamwe imbere afite imbaraga nyinshi. But the enemy who is in the inside has more power. Munyemerero muri iki gitondo abari we tuvugaho hanyuma nyuma sasa turaza kuvuga ku babiri badakomeye tunasenga. So allow me this morning to talk about that one, then in the evening we're going to talk about the two remaining Uyu ones. twita umubiri. The one we call the flesh. Kuko ni utuma abandi banzi yaba isi n'imikorere yawo na Satani ibyo bituma batubasha. Because he's the one who allows the world and the devil to have power over us. Daimoni wamwirukana akagenda. You can chase the demon then goes away. Ndetse n'isezerano ryahawe abizera bose. And that's the promise that we're given to all believers. Ni isezerano ryahawe abizera bose. It is a promise given to all believers. Daimoni nakomanga iwawe cyangwa mu bawe burya ntuzatinye ntuzagire n'ubwoba rwose ntuzagire ubwoba. Knocks at you or your beloved ones, never have fear. Iryo ni isezerano abizera bahawe ko tuzirukana abadayimoni bagagenda. Because that's a promise we've been given that we're going to chase away demons and Satani nawe wamurwanya gahunga niko ijambo ry'Imana ritubwira muri Yakobo turaza kwasoma haraho. You can chase Satan then obeys you because the word of God tells us that in Jacob. Bibiliya iratubwira ngo tugandukire Imana turwanye Satani nawe azagira gute azaduhunga. The word of God tells us that we fight the devil and then submit yourself to God. We need to submit ourselves to the Lord. Hanyuma urwanye Satani then fight the devil azaguhunga. and then he will flee. Hallelujah. Kuko iyo hatabaye iyo submission ntago tumurwanya ngo agende. As not having that submission he cannot go away. Satani nawe yumvira ubuyobozi. He also obeys the authority. Hallelujah. Hallelujah. Tugandukire Imana. We submit to God. Hanyuma turwanye Satani. And then fight against the devil. Wazaduhunga. And then he will flee. Ariko wowe ubwawe. But you yourself. Ntiwakwiyirukana. You cannot choose yourself. Aho uri nyine urahari. You are where you are. Icyama mwuka wera akaduha kumva ibi bintu. I wish the Holy Spirit will give us kandi ndamwinginga cyose cyatuma tutamwumva gikubitwe hasi tumwumve. And I ask of him for whatever that would take us away from. Wowe ntiwakwiyirukana. You cannot chase yourself. Aho uri nyine urahari. Know where you are, where you are. Kandi uhari nk'ukuri. And you are as you are there as you are. Sinagutiza njyewe nawe ntiwantiza wowe. I can't lend you me and you can't lend me you. Ukwizera n'ibyiringiro umushumba yagize kugira ngo yubake hano hantu heza ntago yabintiza ngo binyinjiremo nubwo yampa ubuhamya nubwo nabwumva ntiyabintiza. The faith our pastor had to build this place and to serve God here, he can lend that faith to me. Ukwizera Yesu ko umuntu mwicaranye niba ari kwiza nako ntiyakugutiza. Icyakora we yakubwira amakuru y'urugendo n'urukundo afitanye na Yesu. The faith of your neighbor can be lent to you. Maybe they can tell you the story of the journey and the good news. Iyo tuvuga uyu mwanzi rero witwa umubiri unyumve neza. If we talk about this enemy called the flesh, si ingingo zawe n'ibice bigaragara ufite ku mubiri. Si amaboko, si amaguru, si mu maso,
It is not your body parts, your eyes, your hands or your feet. Ni imitekerereze y'umuntu wa kera utaravugururwa n'ijambo ry'Imana. Icyo bita the fresh muri kiriya kirimi. It is a mindset of the old person who haven't known Jesus yet. Hallelujah. Hallelujah. Igituma umuntu yasenga, the reason to why a person might pray akamara iminsi 40 and spend 40 days iminyururu nticike, and then the chains are not broken, akagumana umuruho mu gakiza, and then they keep carrying that burden in salvation. Nuriya muntu wa kera, it is that old person utaravugururwa, who's not renewed, ngo yakire gutekereza kw'Imana, and then accept the thinking of God. Mu Kinyarwanda nyine tuvuga umubiri, in Kinyarwanda we mu call Gifaransa it, bakoresha la chair, hanyuma nyine mu Cyongereza bakavuga the flesh. In Kinyarwanda we call it umubiri, in French la chair, and then in English Iryo zina dufite mu Kinyarwanda harwo ridutera kugira ngo umwanzi dufite naya maboko, nuko nsa, nuko ndeshya, na amaguru, siwe mwanzi wawe. And when we get in Kinyarwanda we get to think that this enemy is our body, but it's not. Oya, uwo nguza mwambike, umusiga amavuta, umukarabishe, mukoreshe siporo, umugaburire neza uko uzabishobora. Dress him, clothe him and feed him as much as you can. Uzagerageze kumurinda gusaza nubwo byanze bikunze azasaza. And do your best to protect it from getting old early. Ariko uyu muntu tuvuga, but this person we're talking about, ni imitekerereze y'uwo nari ndiwe kera ntarahura n'umwami. It is the thinking I had before I met the king. Ni n'imitekerereze ngumana ijambo ry'Imana ritaranyuzura. And it is the mindset I keep when I'm not filled with the word of God. Iyo ni imitekerereze yo gutsindwa itamenyesha uwo ndiwe muri Kristo Yesu, itamenyesha position ya Satani, noneho nkagumana ya mitekerereze nari mfite kera. And those are the mindsets that ihorere babyumvise. Ibyo ngibyo umuntu wa kera yibwira, Imana iguhe umugisha. And those mindset of the old self bimutera kuba mu buretwa no kuguma mu minyururu. Nubwo ari umwana w'Imana, makes him to stay in slavery and to stay in chains though they are children of God. Akaguma atsikamiwe na Satani. And they are still bondaged by the devil. Urugero bakundwa, an example, beloved. Abana ba Isiraheli bavuye muri Egiputa, bayivuyemo, Imana irababohora physically bava muri Egiputa. God saved the Israelites physically from the slavery in Egypt. Barimuka rwose bakurwa mu buretwa bw'amatafari no gukora ya mirimo yose y'agahato. Imana ibakura yibakuza y'amaboko yayo akomeye. And God moved them from the physical hardships they were in. Ariko benshi muri bo bagumanye Egiputa muri bo. Uburetwa babukomezanye muri rwa rugendo barabugumanye mu mitwe yabo no mu mitekerereze yabo. But many of them kept the slavery in their mind as they were on the journey. Ndakwinginze ukunda ijambo ry'Imana. I say, may you keep the word of God. Kuko uko ritatwuzura niko dukurwa muri Egiputa, ariko tukagumana imitekerereze yaho nubwo turimo tujyanwa n'Imana mu migambi yayo myiza. Because the more we're not filled with it, the same way that we keep the mindset of the slavery. Aba bana ba Isiraheli ntago batsindwaga kuko abanzi babo babarusha amaboko, batsindwaga kubera uburyo babona ibintu n'uburyo babona Imana yabo. These children of Israel never failed because of their enemy. Their enemies were greater than them, but they failed because of how they could see God. Munyumve nshuti z'Imana. Listen to me, friends of God. Ndabinginze. With you. Hallelujah. Hallelujah. Ntago bajyaga batsindwa urugamba kuko abanzi babo babarusha amaboko. They never failed the battle because their enemies were greater than them. Batsindwaga urugamba bitewe n'uburyo babona ibintu. They failed the battle according to the way they observed things. Kandi uburyo babona ibintu babiterwaga n'ishusho y'Imana bafite muri bo uko Imana yabingana. And the way they observed things were according to the image they had of God they had in their minds. Igihe Mose yohereza abatasi i Kanani, when Moses sent the people in Canaan, baba spy, igihe bajya i Kanani,
when they went to Canaan, bagiye ari 12 nkuko tubazi amazina 10 murabizi yanditse buriya no muri Bibiliya ariko ntago nta kintu atubwiye cyane kuko bagarukanye inkuru zo gutsindwa muri bo. They were 12, but they came back with the story of failing in them. Barimo batata kiriya gihugu uko 10 babibonye niko na Kalebu na Yosuwa babibonye. Cyari igihugu gifite inkike zikomeye z'amabuye zibakikije, harimo abagabo b'ibihanda bakomeye, cyari igihugu gifite umwero w'imbuto mwiza, bose nuko babibonye. Abagabo bariyo barakomeye, igihugu kigoswe n'amabuye akomeye, ibisika harya nibiki ibihome bikomeye cyane, strongholds zari zigose umujyi, zari zikomeye. Abagabo barimo abanyakanani bakomeye bafite igihugu cyera, bose bazanye ripoti zisa. And the same thing the 12 observed, the 10 and the 2, which is Joshua and Caleb, they saw the same things, but they came back with different stories. Niki kizana itandukaniro muri abo bantu? What brings a difference in those people, friends of Jesus? Yosuwa na Kalebu bazi ubugari bw'Imana yabo. Joshua and Caleb knows the greatness of their God. Imana yabo barayizi, barayizera, bazi ko ari Imana ishobora byose. They know their God and they believe Him. They know that He is the God Almighty. Abatasi 10 nabo bazi Imana ariko imeze nk'ari Imana ya kure, Imana itabitayeho, Imana yabavaniye muri Egiputa kubagirira nabi. And so the 10 spies also know that they are God, but they know Him in a different way. Hallelujah. Hallelujah. Muzi impamvu umukristo akwiriye kwiga ijambo ry'Imana kenshi rikagwirira muri we nukugira ngo rihindure ishusho y'Imana afite muri we. Do you know why a Christian should read the word of God and then stay in it? Is for him to have the image of God and then it stays in him. Iyo Bibiliya dusaba ko ijambo ry'Imana riba ari muri twe rigwiriye nukugira ngo ritumaremo gutsindwa kwacu, imivukire yacu, ibibi byacu, intege nke zacu, amagambo twabwiwe, ibyo twiyiziho bidashinga bidashobotse, nukugira ngo ijambo ry'Imana ritwuzure, dutangire gutekereza no kwibona nk'uko Imana itubona. When we're asked to stay in the word of God, is for our weaknesses and our past histories to go away from us, and then we get to see ourselves as God sees us. Bantu b'Imana, People of God. isi yuzuye imiruho. The world is full of distress. Isi yuzuye ibintu bitumanura. The world is full of things that pull us down. Isi yuzuye ibintu bikwibutsa amateka yawe. The world is full of things that reminds you of your ishobora kukwibutsa ko wavutse udashakwa, nta muntu ukwitayeho, udakundwa, ikakwibutsa ubukene bw'iwanyu, ikakwibutsa indwara z'iwanyu, ikakwibutsa ikaguha n'ibimenyetso bifatika mu mubiri wawe, ikagusigiramo ibisigisigi bikwibutsa. Umva isi ikakuzonga pe. Wayireba nawe ukabona nta ruhengekero. The world can go against you in a way that it can all remind you of things that are negative about your life. Ndahamya nibwira yuko iyi jambo ry'Imana ritaza kunyuzura iyi myaka mfite 50 n'ingahe ntayo mba ngejeje ngewe Hortense. Mba narapfuye pe, mfite abahamya muri iyi nzu. I firmly testify that if the word of God was not full enough in me, I wouldn't be here on my age. Nabanye n'ubwoba bwo kurwara kanseri nkibyara umwana wanjye wa mbere. I lived with the fear of having cancer when I gave birth to my firstborn. Kuko mama wanjye yishwe na kanseri ataragira imyaka harya ingahe, muri mwana wanjye araza kunyibutsa, yari muto. Yishwe na kanseri. Iwacu hari huzuye kanseri hirya no hino. Nkibyara umwana wa mbere ntubiraje, mbyaye wa kabiri ntubiraje, ngwita wa gatatu ndakizwa we. Yesu agirira imbabazi. Hallelujah. Bucye ijambo rigenda rigwirira muri nge, ubwoba bwa kanseri ntago namenye igihe bwagendeye, none imyaka batagejejeho ndayirengeje. And because of the cancer that were in my family, I grew up with the fear that I would die on my firstborn or my secondborn, because I was feeling that I'm having that cancer. And here I am on my age without having it. Ndumva mbuze uko mbicengeza muri wowe. Ariko umwanzi ufite ukomeye, the great enemy that you have, ni imitekerereze y'umuntu wa kera. It is the mindset of the old person itarahinduwe n'ijambo ry'Imana, that haven't been renewed by the word of God. Urakibona nyine nk'uko usa muri mirwari nk'uko bakubwiye. You still see yourself as you see yourself in urangana n'amashuri yawe n'amafaranga yawe menshi cyangwa makeya. Ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ko turi abana bisumba byose.
data ni umuremyi w'ijuru n'isi. Our Father is the owner of heaven and earth. Data agenga ibiriho byose. He is the one who leads everything. Nimureba ko hari intambara sinzi ngo Amerika ngo na Iran ngo na Israel ngo sinzi ibiki byose. We sing all the battles of America and Iran. Nimureba ko bagena uko ubukungu bwacu bumera bw'ibihugu byinshi. And we sing all the finances on the economy of the country, how it's going. Icyamukamenya so. I wish you could know your Father. Icyamukamenya ko ibyacu bitagenerwa n'inaha ngaha. I wish you could know that our things are not ordered by the ushobora kumbwira uti Hortense sha urivugira ubwo ufite akantu wibitseho. Nta kantu nibitseho, uruko data agenga ibihe. Hallelujah. You might say that, oh, Hortense, you're having something you're leaning on. Nowhere. I know that my Father leads the days. Data agenga ibihe. Naba nabonye amafaranga cyangwa nayabuze. He's Ariko the leader data of agenga days, ibihe. whether I have money Hallelujah. or not, he's the leader of days. Data ni umwami w'abami. Niwe wimika abami He is agakuraho the king bamwe of agashyiraho kings. abandi. He's the one who set kings. He removes them and then set others. Nta kibazo afitanye na Trump, igihe cye nikigera Imana izamukuraho ishyireho abandi. I don't have any issue with Trump. One time he stay on the throne and maybe they Kandi igihe ari ku ngoma ari perezida ndamwubashye kuko n'Imana yamushyizeho. and I obey him on his throne because God is the one who put Iyi him Mana in there. yimika abami ikabakoresha ibyo ishaka, igihe cyabo cyarangira ikabamanura ikabakuraho. This God sets king on according to their seasons, and then when their seasons are over, he puts others on the throne. Reka ngaruke. Let me come back. Hallelujah. Hallelujah. Umwanzi utuma iminyururu idacika ntaba kure, aba imbere muri twe. The enemy that causes the chains to not be broken doesn't live far. He's Ni utuma Satani akubasha, abarozi bakakubasha, za bindi bindi byose bikakubasha. Uwamwimbere n'umunesha. When we get to overcome the Akagengwa n'icyo Yesu avuga, nta bwoba bw'ibihe uzongera kugira. By what Jesus says, you're not going to have the fear of days. Reka tujye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 8. Let us go to the book of Romans. Mwinginga mu mwanya wawe uze gusoma iki gice cyose. Let me pray with you to get the time to read this whole chapter. Uze gusoma iki gice cya 8 ugenda umurongo buke. Ari igihe umuntu asoma igice cya Bibiliya akumva ubutunzi bwose bw'Imana buri muri Bibiliya, hari igihe bugaragarira mu gice kimwe. Ndakwinginze uze kugisoma ugenda buhoro ubwiye Mwuka Wera uti mpubwire bwose buri aha hantu. Reka tujye kuri 6 kugeza ku 8. Let us go from 6 to 8. Urwandiko rw'Abaroma igice cya 8. The book of Romans chapter 8. Mwuka Wera tuguhaye ikaze uduhe kumva mu buryo bwawe, mu buryo ubasha kumvisha umuntu tubihabwe rwose. Ibitubuza kumva bisenyuke twakira ukuri kwawe. Abaroma 8:6. Romans 8:6. Bibiliya y'Ikinyarwanda yawise umutima wa kamere. The Bible of Kinyarwanda called it the heart of flesh. Umutima wa kamere utera urupfu, ariko umutima w'umwuka uzana ubugingo n'amahoro. For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the spirit is life and peace. Amen. Nyegera gato. Yisiga ntacyo rasubirayo. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Basubiriremo. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Reka dusubiremo. Umutima wa kamere. To be carnally minded utera urupfu is death. Ariko umutima w'umwuka, but to be spiritually minded uzana ubugingo n'amahoro. Is life and peace. Aha hantu nta Satani urimo. The devil is not here. Aha hantu nta barozi barimo. The witches are not included. Aha hantu si karande y'iwanyu. Your generational curses are not included. Aha hantu ni umutima usanzwe, imitekerereze isanzwe twahoranye tutarakira igitekerezo cy'Imana kiba mu ijambo ryayo. Here are the mere mindsets we had before we had the knowledge about God. Imitekerereze isanzwe nubwo yabiri mu ubwenge busanzwe itera urupfu. The carnally minds cause death even though they might be wise. Hallelujah. Hallelujah. Ariko umutima w'umwuka, but to be spiritually minded, bizana ubuzima, is life, bikazana n'amahoro. and peace.
Hallelujah. Hallelujah. Uko umuntu arimo aharanira kuyoborwa n'umwuka w'Imana, However a person may have this need to be led by the Spirit of God, niko abanaho Satani umubanaho akabona ubayeho. you're going to live whether the enemy wants it or not. Isi ntikwambura amahoro ukayagira. And the world can take the peace from you, you keep it. Basomera hariya ifa muri NLT. Aho ngo hari muri New King James, basomera hano muri NLT. So letting your sinful nature letting your sinful nature control your mind leads to death. But letting the Spirit control your mind leads to life and peace. Subiramo kariya gace ka mbere. So letting your sinful nature control your mind leads to death. Buretse gato. Kureka cyangwa se kwemera no kuvuga ngo bifitemo uruhare. Kwemera sinful nature Hortense wa kera n'uburyo yarebagamwo isi n'uburyo yibwiragamwo ibintu uburyo bikemukamo, kwemera bigakomeza bikakuyobora ngo bijyana mu rupfu. So allowing your old nature to control you leads to death. Kariya gace gakurikiyeho. But letting the Spirit control your mind leads to life and peace. Imana iguhe umugisha. Bugumye hano. Hallelujah. Ariko kwemera kuyoborwa n'umwuka, but letting the Spirit control you, asa hayobora ni he? Ni muri mind. Where does he lead? He leads in the mind. Ni mu bitekerereze yacu. It is in our thinking. Kandi mwuka ntago tuyoborera mu cyuka, tuyoborera mu ijambo ry'Imana, iby'Imana ivuga. And the Spirit do not lead us in the wind, he leads us in the word of God. Iyo wemeye ijambo ry'Imana rikakuyobora, niho umwuka w'Imana yoborera abantu. When you let the Spirit of God control you, that's where the Spirit of God controls people. Ukureba ubuzima ukabirebera mu cy'Imana ivuga. Whenever you observe life, you observe it in what God Go leads to life, bijyana mu buzima. That leads to life. Kandi bikazana amahoro. And it brings peace. Hallelujah. 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 Imana ishimwe ko ibidukiza itabibitse kure yacu. Praise God who never took what saves us far from us. Imana ishimwe ko udakeneye umuntu ukubohora. Praise God that you don't need someone to set you free. Uzi impamvu tubohora abantu? Do you know why we set people free? We deliver Nuko people. bataramenya ukuri. It is because they do not know the truth. Ariko iyo bamenye ukuri, When they get to know the truth, kuri ihagije kubohora umuntu. the truth is enough to deliver someone. Imana ishimwe. Praise God. Hallelujah. 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 Imana ishimwe cyane. Praise Muri God. Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana. In the Bible called the word of the word of God. Yego niya version y'indi Kinyarwanda dufite. Haravuga ngo guharanira ibyo kamere ishaka bibyara urupfu, naho guharanira ibyo umwuka ashaka bibyara ubugingo n'amahoro. Guharanira ibyo kamere ishaka. Kwanga kuyoborwa n'umwuka ukavuga ati nge niko mbyumva. Ariko uzi kuntu zanjye niko mbyumva zatwishe. Not letting the Spirit control you and then you say this is what I feel, this is how I want things to go. Ngurumva ngo nge niko mbibona. Kandi That's how koko I observe it, and truly kandi koko kubibona mwisi ibisanzwe birumvikana nawe se ntawe iwanyu wize nta wagize gutya nyine ukubibona niko byari biri ni nako biri. And truly how you observe it in a worldly way, that's how it is. Ariko uko Imana ibibona nuko ibivuga. But how God speaks about it and how he observes it. Yo yarambwiye ngo iyo umuntu ari muri Kristo He has Yesu. said whoever is in Christ Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ngo iyo umuntu arimo muri Kristo When Yesu. someone is in Christ Jesus, Ngo babaye icyaremwe gishya. he is a new creation. Ngo dore ibya kera babishize. The old is gone. Ngo dore byose babihindutse kuba And bishya. everything becomes new. Wowe urwana na karande fata icyo gitekerezo cyonyine fighting the ukicaze mu generational mutima wawe. curses, take that Ujye mind ukibwira and aya put it magambo in your yasubiramo mu gitondo saa sita na nimugoroba maze urebe ngo karande zirahunguka ubwazo utamenye n'igihe zahungukiye. And then you're gonna see the way these generational curses are going to go, the way you can say, you can Hallelujah. explain. Hallelujah. 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 Ibyo umwuka ashaka bizana ubuzima n'amahoro. What the Spirit wants brings life and peace. Mana ishimwe. Praise Kuri God. karindwi On 7. haravuga ngo zani yawe ngo kuko umutima wa kamere mumbabarire mwumve karindwi yewe Mana nidushaka niba tugarukira aha umurongo wa karindwi. Verse 7. Mwibuke ko uru rwandiko Paulo yandikiraga Abaroma yarwandikiraga itorero n'abapagani. That
this letter that Paul was writing to the Romans, he was writing it for the church. n'itorero ry'i Roma yari yarifuje gusura kuko bivugwa ko atari we waritangije, yari arimo yandikira abizera b'i Roma. He was writing this letter to the believers of Rome. Wumve karindwi mu kinyarwanda cyawe gisanzwe niba ukizi nkuko nanjye nkizi, kuko umutima wa kamere iyo ni kind reminded bya bindi batubwiraga. Because the carnal mind, kuko umutima wa kamere because the carnal mind, ari umwanzi w'Imana. hallelujah, is enmity against God. Hamwe bakoresha kira cya enmity, ahandi bakavuga ngo iri hostile. Twebwe turi hano turabakunzi b'Imana, ni ukuri kose waba waje ubivangavanga, waba waje usangwe n'ibibi simbizi, ariko si bibi byo kuki byakuzanye mu rusengero, ni ukuri turabakunzi b'Imana abantu bari hano. We are lovers of God. Ariko tekereza kaga, but listen the danger ko kubura umukunzi w'Imana, of being a lover of God, ariko ibitekerezo byawe bitavuguruwe n'ijambo ry'Imana, but your mind that haven't been renewed by the word of God, byo bikaguhindukira umwanzi w'Imana. make you to be the enemy of God. Birihagije kukubuza kwinjira mu migambi y'Imana, birihagije ibitekerezo byawe nta murozi nta karande, ibitekerezo byawe bitavuguruwe bihinduka umwanzi urwanya imigambi y'Imana. With the absence of witches, that man makes you an enemy of God and it can prohibit you to enter the kingdom of God. Mufite Bibiliya? Do you have Bibles? Umushumba yababaje kare nabonye muzifite. The pastors asked you and I saw you with kuko them. umutima wa kamere Because the carnal mind ari umwanzi w'Imana, is enmity against kuko God. atumvira amategeko y'Imana, For it is not subject to the law of ndetse God, ntushobora kuyumvira. neither indeed can be. Munyumve bakundwa, Listen to me, beloved. amategeko y'Imana si ngo ntukibe, ntugasambane, ntukabeshye, ayo nayo nyine niyo. The commandments of God are not: do not steal, do not commit adultery. Ariko igihe cyose But every time nyoborwa n'uburyo ntekereza, I'm controlled by my mindset, ntayoborwa n'ijambo and ry'Imana, I'm not controlled by the word of God. Hallelujah. mba ntarimo kumvira amategeko y'Imana. I'm not obeying the commandments of God. Si ubu muranyumva? Are you listening to me? Muracyahari? Are we here? Kuko umutima wa kamere, But the carnal mind, yego twavuga ngo imitekerereze y'umuntu usanzwe ya kamere, the mindset of a mere human being, nishaka of ibiri the mu flesh, bwenge bugira ibintu bukora whether it's byiza. containing wisdom and it's having good deeds. Bibiliya yavuze ngo iyo mitekerereze y'ubwayo ni umwanzi w'Imana. The Bible has said that that causes enmity against God. Kuki yitwa umwanzi w'Imana? Why is it called enmity Nuko against God? arwanya imigambi y'Imana kuzurira muri It wowe. is because he fights the plan of God to be fulfilled in you. Arwanya imigambi y'Imana He fights the plan of God. kuko ntabasha kumvira ijambo ry'Imana, Because he cannot obey the word of God. ntabwo abasha kuryumva no kuryumvira. He cannot listen and neither obey to it. Bibiliya yarakomeze ngo ndetse niyo yabishaka ntabwo yabishobora. And the Bible has said that for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Ahantu hose uzahabwa imbaraga zo kumvira Imana uzaba wakiriye ukuri kw'aho hantu. Wherever you're going to get the truth of obeying the truth of God, you have already received the truth of that place. Reka ntange urugero rwo gutanga ubutunzi bwacu mu nzu y'Imana. Let me give an example of giving our possessions in the kingdom of God. Umuntu uzatanga freely, uzatangana umutima ukunze, agatangana umudendezo, Whoever is going to give generously, adatangiye kugaragara, adatangiye ikintu na not kimwe, giving to be seen and approved by people, ni umuntu wakiriye ukuri kw'Imana kuri iyo ngingo, it is someone who have received the truth of God on that point, akamenya ko gutanga kose kuzana umugisha kuruta guhabwa. and have got the knowledge to know that giving is better than receiving. Ntabwo aba bifite nk'amakuru, aba bifite He nk'ishurirwa muri doesn't we. have that as news, he have it as a revelation in him. Haleluya. Hallelujah. Birababaje rero kuba wowe waba uri inshuti y'Imana, So sad for you to be a friend of God, ariko uko utekereza bikaba umwanzi w'Imana. and then your mind cause you to be an enemy of God. Uko utekereza akaba ari byo bibangamira birwanya umugambi w'Imana ku buzima bwawe. And your mindset be a barrier for you to reach the plan of God. Icyama tukabyumva, Mwuka Wera ndumva adufashe kubisobanura uko bikwiriye. May the Holy Spirit help us to explain it as Ku munani haravuga ngo erega burya abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. on 8 it says, so then
So then they that are in the flesh cannot please God. Mu kirokore hari ikintu twamenyereye iyo tuvuga ngo abantu bari mu butware bwa kamere niba abantu bagira umushiha bagira amahane batubangamira niyo tuvuga ngo baba muri kamere. In the Christian zone, we have had this mindset that those that are harsh are the ones that prohibits us to serve God freely. Ariko kano hajya n'ingiki? Carnal mind. Carnal mind. Umuntu ashobora kuba yifite atavuga nabi. Someone can have a carnal mind whether they speak adatukana, not abusing others, atanasambana, not committing adultery, ari imfura, being humble people, a noble person, ari imfura rwose, ari noble, when they are noble, ariko ayoborwa n'ubunobo bwe, ayoborwa n'ubufura, but when they are led by their nobility, atayoborwa n'ijambo ry'Imana, not led by the word of God. Iyo bigeze aho umwuka abangamira noblesse, abangamira ubupfura bwe ntibipasa, aravuga ati ibyo munye ibintu byo gukabya murakabya, arakubwira ati murakabya mujye mushyiramo ibintu by'ubwenge n'umurongo. It gets to the point where the spirit is against. Kubera ko iyo umureba we aba ameze neza ugereranyije n'abakristo b'intege nke, aba ameze neza somehow, afite umurongo na gahunda, igihe cyo gutanga ashobora gutanga ku murongo ko n'ubundi rero agennye ibintu agenera sociale, azasura abarwayi kuko n'ubundi asanga nk'ubumuntu afite ukuntu, ntabwo abeshya kuko kubeshya ni ukwandavura, ntabwo asambana gusa, ariko kano mind ye, imitekerereze ya kera ituma atagera aho Imana ishaka ko agera. Iyo utangiye kumuzanira ko Imana ivuga, ko amayerekwa abaho, ko abamarayika babaho, ko abadayimoni babaho, iyo utangiye kumuzanira ibyo bintu avuga ati mureke ibintu byo gukabya, yibwira ko yizera Bibiliya ariko ntabwo ayizera mu by'ukuri, kuko ibyo byose tuvuga birimo hano. In the Bible, but they do not, because whatever we say is in the Bible. Abari rero mu butware bwa kamere, so they are in the authority of the carnal mind, ntibashobora kunezeza Imana. So those cannot please God. Haleluya. Nukomeza hepfo muri iki gice ntago tugiye kwasoma ukagera ku murongo ngira ngo wa 14, niho uri busange ko abayoborwa n'umwuka w'Imana bose ari bo bana b'Imana bakuze. Burya karakantu barakatwibagira mu Kinyarwanda, ariko nibo sons. When you continue reading this chapter down, you're going to find that those that obeys the Spirit are the Son. Abayoborwa. Those who are led by the Spirit are the Son of God. Undi nabari led mu buryo buri continuously. Those are the constant led by the Spirit. Abakomeza kuyoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana bakuze. Those who are continuously led by the Spirit are the Son of God that are mature. Bahinduka abantu bishimirwa n'Imana kuko ntibabangamira imigambi y'Imana. Gutekereza ko abo ntago kukiri umwanzi w'Imana yabo. They become people who praise God because their mindset are no longer against their God. Bameze nka wa muntu twabonye muri Ezekiel wagendaga mu mazi akamugera mu birenge akamugera mu mavi akamugera mu bicenyerero, ntibakira ababo ngo bijenge, bayoborwa n'umwuka w'Imana. Aho umwuka w'Imana batembeshereje niho batembera, kandi ntago bagorana mu migambi y'Imana. Hallelujah. For themselves to lead themselves, they are led by the Spirit. Ntibagorana kandi baratekanye kuko mukundwa aha n'Imana ikohereza hahora ari heza. Ibintu Imana igusaba bihora ari byiza kuri wowe, waba ubyumva utarabyumva, ibyo Imana ikujyanamo bihora ari byiza kuri wowe. Whatever that God is sending you in, it is good for you. Hallelujah. Hallelujah. Abari muri Kristo Yesu rero twaraguraniwe. So those who are in Christ Jesus, we have received an exchange. Twaraguraniwe. You've received an exchange. Ariko ibyo wahawe iyo utabitinzemo umera nk'utarabihawe. But when you do not take long in what you've been given, you are like someone who haven't received it. Mu Bikorinto ba mbere in the book of 1 Corinthians 2:12 haravuga ngo ariko twebweho ntitwahawe ku mwuka w'iyi si, ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana kugira ngo tumenye iby'Imana yaduhereye ubuntu. It says, now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us by God. Abikorinto ba mbere 2:12. 1 Corinthians 2:12. Ariko twebweho ubwo nabakijijwe, now we nabizera ntitwahawe ku mwuka w'iyi si.
we have received not the spirit of the world, ahubwo twahawe uwo mwuka uva ku Mana but the spirit which is of God, kugira ngo tumenye iby'Imana yaduhereye ubuntu. that we may know the things that are freely given to us of God. Ntushobora kumenya iby'Imana yaguhereye ubuntu You cannot utabishuriwe n'umwuka w'Imana uri muri wowe. what you have been freely given by God when you're not revealed it by the spirit of God that is in Niyo you. mpamvu Imana yaduhereye ubuntu ibintu byinshi cyane, ariko tugenda tubishurirwaho gato kandi uko tubishurirwa niko tugenda tugira umudendezo. That is why we haven't been revealed the things that we have been freely given by God yet, but wherever we get to know them, we get the joy. Bibiliya tubwiye muri Yeremiya 17 iratubwira ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. The Bible tells us that the heart of man is more conceiving than everything. Umutima wawe w'ubwenge, umutima wawe w'ikinyabupfura, umutima wawe mwiza, Bibiliya yakwiye ngo urusha ibintu byose gushukana. Your good heart, your generous heart, the Bible says that your heart is deceitful than every other thing. Uzigiye uzareka kugushuka? Do you know the day is going to stop to be Ni igihe uzaba wuzuwemo n'ijambo ry'Imana. It is the day is going to be filled with the word of God. Hanyuma umwuka w'Imana uri mu ijambo ryayo And the spirit of God that is in his word ukaguhishurira iby'Imana yaguhereye ubuntu. reveal to you what you have been freely given by God. Hallelujah. Hallelujah. Igihe Yesu yabwiraga abayuda bamwizeye muri Yohana 8, When Jesus was talking to the Jews that believed in him in John 8, ijambo ry'Imana ni ryiza. the word of God is good. Ngo yabwiye abayuda bamwizeye. He said to the Jews that believed in him, Kwizera ni urugendo. believing is a journey. Ntago ari pafu ngo birarangiye. It is not puff and it's done. Yabwiraga abayuda bagize gute? He was talking Bamwizeye. to the Jews that believed in him. 8:31 na 32. John 8:31 to 32. Ngo nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri. Yabwiraga abande abayuda bamwemeye, abayuda bamwizeye, ariko abasaba kuguma. And he asked them to continue. 31:8. Then said Jesus to those Jews which believed on him, if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed, and you shall. Yego, hari ako kukontinua, hari nako kudwelinga. Gutura bakarigumamo. Nuko Yesu abwira abayuda bagize gute? Who believed in him. Yesu yabwiye abayuda bagize gute? Bamwemeye. Bari baragize gute? Baramwemeye. Baramwizeye nkuko wamwizeye. Ariko abasaba kudwelinga, kuguma. If you hold 31 mama. Vuga ibyo wabonye nta kibazo. To the Jews who had believed him, Jesus said, if you hold to my teaching, Yego. you are really my disciples. Ntago Yesu arimo kubwira abataramwizeye, ntarimo kubwira abataramwemeye, arimo arababwira abamwemeye nibagundira inyigisho ze. He's not talking to the unbelievers, he's talking this to the believers who hold to his teaching. Ngo bazaba abigishwa be nyakuri, that they will be his disciples. Nibarangiza bazamenya ukuri. Then they will know the truth. Nibamenya ukuri iminyururu izagera gute? Izacika. And the truth will set them free. Data duhe gukunda ukuri. Father, give us the grace to love this truth. Data duhe kunyoterwa. May he give us the thirst for it. Kuko umwanzi ukomeye ari imbere muri wowe. Because the great enemy is inside you. Wibuke ko imitekerereze ya kera n'umwanzi w'imigambi y'Imana. Know that the old self is the enemy, the carnal mind is the enemy of God. Ugira ngo urasenze, wagira ngo urasomye ijambo ry'Imana, wagira ngo hari icyo ukoze, akakubwira umuntu wa kera akavuga ati nawe. You read the Bible and then you pray, but he tells you that even you. Atreka ba Hortense basenge. Let the Hortense pray. Eka ba pastor gacura nyine bareke nyine. Let the pastor Gachura, let them, leave it to them. Umuntu wa kera. The old self. Akakubwira atari kugiye wasengeye. And then he tells you, the longer you've prayed, ati byawe naho ntuzarengaho. Your things are going to stay there. Erega ni ubundi subwo n'iki ko ari bwo bushake bw'Imana. How do you think that is the will of God? Muri buku bushake bw'Imana bwize ubwo ari bwo. Yeah. Do you know the will of God?
nuko abambaza Imana bose. It is for all those who cry to him. Nuko abatabaza Imana bose. It is for all that cry out to him. Batabarwa. Be delivered. Uribuka ko Imana iri mu ruhande rwawe? Do you know that God is on your side? Uribuka ko Yesu atakurwanya? Do you know that Jesus is never against you? Uribuka ko umwanzi w'ibyiza ari Satani? Are you aware that the enemy of good is Satan? Uribuka ko ahari ngo kandi yamanukanye umujinya mwinshi? And he come with great worth. Ngo kuko azi ko afite igihe gito. Because you know that he has a limited short Uribuka ko time. yazanywe no kwiba no kwica no Do you know kurimbura? that he has come to steal and kill and destroy? Uzi ko ashinzwe kukubuza amahoro n'amahumeko n'ubuzima? Do you know that he's in charge of bringing distress to you? Umenye neza ko ukiri mu isi uri mu rugamba. And know that as you're still here on earth, you're still on the battle. Ariko aba munsi yawe kuri. But he's under you very far. Bibiliya irambwira ngo wabyawe n'Imana wese anesha iby'isi. The Bible tells me that whoever is born of God overcomes the earth, the world. Uretse n'abadayimoni, uretse n'abarozi, Not only the demons and the witches, na sebuja wabo. even their master, Sebuja wabo witwa Satani. their master called Satan. Yesu yaratubwiye mu ijambo rye Jesus has told us in his word ngo mugandukire Imana, that submit to the Lord murwanye Satani nawe azabahunga. and fight the devil and he will flee. Kuki watinya umurozi? How can you fear the witch? Kuki watinya karande? How can you fear the generational curses? Na sebuja wazo, Even their master, sebuja wabo. their master. Ijambo ry'Imana ryaraguhaye ubutware kuri we. When the word of God have gave you authority over them Ngo mugandukire Imana. and submit to God. Kugandukira Imana uzi ko ariko? Do you know what submission to God is? Nukureka ijambo ry'Imana It rikakuzura. is to let the word of God fill you Rigahindura uko ntekereza. and change my thinking. Hallelujah. Hallelujah. Nkaba ntakiyoborwa na point of view za Hortense. And Ngo uku niko mbibona. and I'm no longer controlled by my points of view. Uku niko mbibona nta mumaro bifite. This is how I observe it. It is not of any Uko importance. mbyumva nuko mbibona nta mumaro How I bifite. feel it or how I see Ahubwo it is of icyo Imana no ivuga. importance. But what Hallelujah. God says, Uko Imana hallelujah. ibibona nuko bivuga. What God observes it and how he speaks about them. Komeza ube mu ijambo ry'Imana kugeza igihe uko utekereza nuko Imana ivuga bihura. Hold on to the word of God until what he speaks matches it. Kugeza igihe uko utekereza guhura nuko Imana ivuga bigahura bikamacinga neza Until neza. what you think matches what God thinks. Wabyuka mu bitotsi haba ari ninjoro waba wakubiswe n'ubuzima cyangwa bwaguhiriye uko Imana itekereza bikaba bihura nuko utekereza neza neza. Whether the life is going well, let your mind match what God thinks of you. Guca mu butani no kugeragezwa ntibivanaho uwo ndiwe mu maso y'Imana. Going through the wilderness doesn't remove who I am in the sight Satani of atera Yesu ari mu masengesho yaramubwiye ngo niba uri umwana w'Imana. When he was in 40 days, he said, if you are the son of God. Kuba yarashonje ntibivanaho ko ari umwana w'Imana. Him being hungry doesn't mean that he's not a son of God. Kuba yanzwe n'abantu agatukwa ntibivanaho ko ari umwana w'Imana. Being hated by people and despised by them doesn't mean he's not a son of God. Ibyo Satani nteza ntibivanaho uwo ndiwe muri Kristo. What the enemy brings to me doesn't remove who I am in Christ. Hallelujah. Hallelujah. Agaciro kawe nikagenwa naho uhagaze uyu munsi, kagenwa n'icyo naguzwe ku musaraba. Hallelujah. Your value is not measured by where you are today. It is measured by what have been bought on the cross. Agaciro k'ayamazi karangana n'amafaranga bayatanzeho. The price of this water is Niba iri cupa baritanzeho amafaranga 1,000, agaciro k'ayamazi ni 1,000. If it's been bought 1,000, its value is equal to 1,000. Agaciro kanjye karangana n'amaraso y'umwana w'intama. Hallelujah. Hallelujah. So my Utagira value- inenge wancunguye ku musaraba. Nikangana ni wabo Mazimpaka wamvuka, nikangana ni Nyamirambo aho navukiye, nikangana n'amashuri wize, kangana n'icyo waguzwe. Your value Hallelujah. is measured by what you've been bought. It is measured by the blood of Jesus. Reka dusenge. Let us pray. Wahaguruka tugasenga. You can stand and then we pray together. Data tuguhaye icyubahiro. Father, we glorify you. Turagushimye. We thank you. Turagushimira abo watugize bo muri Kristo We Yesu. thank you for who you found us to be in Christ Jesus. Turagushimira ko twaguzwe amaraso y'umwana We w'Imana. thank God that we've been bought the blood of Jesus, the Son of God. Amaraso atagira inenge, amaraso adafite igiciro moneteri, igiciro cy'amafaranga. The blood that is not measured by the financial
value. twaguzwa amaraso y'umwana w'Imana. We've been purchased by the blood of Jesus, the Son of God. watwinjize mu isezerano rishya. You've made us into the new covenant. wabwiye abigishwa bawe uri musangira nawe igaburo rya nyuma urababwira ngo aya ni amaraso y'isezerano rishya. You told your disciples as you were having a holy communion with them that this is the new covenant. kubw'amaraso yawe twinjijwe mu isezerano And rishya. by your blood we've entered a new covenant. icyo amaraso yawe akora nicyo cyacu. Hallelujah. What your blood does is what's ours. mu maraso yawe twababariwe ibyaha And byacu. in your blood we were forgiven all our sins. mu maraso yawe twakuwe mu misekuru bitakubaha. And if in your blood we've been moved and shifted from our amaraso yawe generation. yatubereye urusika. And your blood have become a hole that separates us from where we've been born. twabazweho gukiranuka. And salvation were counted on us. uyu munsi abari muri Kristo Yesu nta teka And bazacirwa. today those who are in Christ Jesus will not be judged. tugusabye inyota muri iki And gicamunsi. so we ask to thirst in this uduha inyota. time. Give us the thirst. uduha inyota y'ibyawe. Give us the thirst of your uduha things. inyota yo kwicara ku birenge byawe tukigishwa nawe. Give us the thirst to sit at your feet and be taught by you. waravuze ngo umuntu nagira inyota aza aho uri anywe. You said whoever is thirsty, may they come to you and then drink. waravuze ngo abakwizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda zabo. Hallelujah. You've said that whoever believes you, the words of salvation, the words of the liver will flow from them. abakwizera ubuzima bwawe buzatemba muri bo. And those who believe in you, the life will flow in them. ahatari flow in them. ubuzima bazahazana ubuzima. And they will bring life to wherever there is not life. bazabereho kuguhesha icyubahiro. And they will exist to glorify you. bazirukana satani nawe azabahunga. They will chase the demon, the devil, and he will flee from them. waravuze ngo itorero ryawe uzaryubaka ku rutare. And you've said you will build your church on the rock, ngo n'amarembo y'ikuzimu ntiyaribasha. and the gates of hell shall not prevail. twibutse abera. Remind us of the Holy One. utwibutse abo turi bo muri wowe. Remind us of who we are in you. utwibutse ko ubuzima bwacu bwahishanywe n'ubwa Kristo muri wowe And data. remind us that our life have been hidden in Christ. uduha ubuntu bwo gukura amaso yacu ku bitagira umumaro. And give us the grace to remove our eyes from the mere things. kugira ngo duhoze imitima yacu ku biri hejuru. That we keep our hearts on what's above. maze duse nk'uko wowe usa. And appear as you are. duhabwe gutekereza nk'ukwawe. Receive the mindset like yours. maze dubeho nk'uko wakabayeho uri And inaha. live as you should. maze dukore nk'uko wagakoze uri inaha. And walk as you should. mvuze umugisha ku bwoko bwawe. I decree blessing upon your people. kubaho kwawe komatane n'ubuzima bwabo. And may your presence be on their life. uburiganya bwa satani ubwo ari bwo bwose bwari ku buzima bwabo bumenagurike. May every demonic deception that were on their life be broken. ikinyoma cyose cyatumye babaho nabi bakabaho nk'ingorwa nk'indushyi kimenagurike mu izina rya Every Yesu. deceit that was on their life and made them live as people who are not cared for, may it be broken. waratubwiye ngo dufatamira ibitekerezwa byose tukabikugomora Kristo. You said that we take every spirit that doesn't talk about Jesus, that fights against the knowledge of God, and then we commit them. dufashe gutekereza kwacu kose turakuguhaye. We commit all our mindset to you. utwuzuzemo gutekereza kwawe May you fill us with your thinking no kwibwira nk'ukwawe, and the knowledge like yours, maze tubeho nk'uko wari warabitugeneye. so that we may live as you've planned for us. umugisha to be. ubwoko bwawe, umugisha itorero ryawe, umugisha abakozi bawe. Bless your servants. ni mu izina rya Yesu dusenze, In amen. Jesus' name we've prayed. Imana ibahe umugisha, May urakoze. God bless you. Thank you.